Yes, straight away. Akati ono omusaadha gwe mbateere wano bamweta Asumani Basalirwa. Akiika mu Bugiri gye tweta Bugiri Municipal. Ono ni Museveni. Oli kitegeera. So kati ono bajja basiba abantu akatambaala mu maiso nti bali kulwanisa ono. Kidi muli kuntegeera. Bajja basiba abantu akatambaala naddala ife ab'ekyalo oyagana omuntu mu kyalo eyo tagobera byabufuzi taidi bintu ngeri gye bitambula. Oli kitegeera. Yada yabalimbalimba nti kati ye ono nti ali kulwanisa ono. Ate nga bali butoola. Bali mu bufumbo era bali mu isuuka banaatera kuzaala balongo. Ono Asumani Basalirwa ali mu Bugiri Central ono. Bugiri Municipal. Ali mu Bugiri Municipal ono. Okitegeere. So kati eno message eje eri abantu be Bugiri ni Busoga bino okutwaliza wala. Abantu abandi njaba kuteeraawo abesimbyewo. Oli kitegeera. Abandi besimbyewo ku bwa president. Aye bali bajja kuida ebiseera byalalewe binaba bitandise. Baida kuida batandiko ba convincing nti bali kulwanisa ono. Aye ate nga bajja munko kutuba bani waliwo kyebeta iPod. Bajja basala omukago ni bano. No. Oli kitegeera. Omuntu gwosaze nayo omukago bukera butya kunjwa nkoba nti tusaze omukago era kati ndi kulwanisa. Oli kitegeera. Nekyenda ule kiri ku NUP yadema kwetaba mu byetweta iPod. Oli kitegeera. iPod eyo wabayo ni sente debawa ebibiina ebibabye bidye okwesimbawo mu bifo byonna. Baba wa sente edo ne dikola mu kalulu. Oli kitegeera. Aye kati bano baja duzi babiseiteeka bakoba nti kati omuntu yenenena anaba nga tiyetabye mu iPod aida kuba nga tafuna sente. Oli kitegeera. Aye nga ono nasala wani afuna sente. Oli kitegeera. So kati twenda tukwesa obwongo ono tasobola kera kunki yakoba nti ntaire wono anwanise era ntole mu buyinza. Aye nga ali mu kwetaba mu iPod. Ekibiina pate eryeji erinda leti gye tulina kati sawa dino yaddemye okwetaba mu bintu oti nebyo. Muri kitegeera. Eyo NUP. Aye parties edisinga dona. Era ono gwoli bona ali mu kusinika amaino ono ni mawube. Oli kitegeera. Olwedde beetabayira mu mukago ogw'okuba nti bagabana obusente befuule abali kulwanisa ono. Aye ng'ono n'abawaire sente. Oli kitegeera. So kati ebintu ebiseera ebisinga tukozesa emitwe. Era message eno wetuuse wona kobera kwegwe kali kutuukaku nti Asumani Basalirwa Bugiri Municipal MP Bugiri Municipal asiba abantu akatambaala. Era buli muntu yena ngaidye n'ekibiina nga kyandawulo ngati NUP. Muntegere ngati NUP bali kubyabwe bali kunoonya bifo na sente. Kyensobola okukobera bali kunoonya bifo na sente. Kuba ebyo ebibiina byonna byamala okwetaba mu iPod. Waire ng'ekibiina kyali kibafandinga mu sente mu kalulu. Abaana bekalakasiiza bakoba ebyesente tubivire mu tukaaba wa sente. Oli kitegeera. Aye ngono akuletinze opposition ziningi okulwanisa kati Kyagulanyi oba einuma eyo yakuletinga opposition ziningi nga dida nga ife batusiba katambaala nti diri kumulwanisa aye nga tidi mulwanisa. Oli kitegeera. Just batubuzaabuze eno nti batulage nti democracy ali mu Uganda aye nga aziramu. Uvanyuma nga batyama eyo batandika agabana bifo na sente ng'ono n'abagabiraku. So kati omuntu yena ng'oli wankyukakyuka tukusaba busabe wagira NUP National Unity
platform yonket neri ku mulamwa. That's why obona enaku dino bantu bangi abavaayo saawa dino era parties ningi Museveni dafominze nga do omuntu olumu omuzindaala ati bwamala okweyandula eri nekira ku NUP utandika kuba NUP. Webuuza NUP nerimu buyinza saawa dino nedemye okuzimba enguudo nedemota amalagala mu malwaliro neyavuwaiza abantu newamba amataka g'abantu neina amakomera mwe basiba abavubuka buli lunaku n'abantu ba bulido okubasiba mu makomera ti NUP. Airwa kuba nti dino opposition adireeta okusiba abana Uganda ndi akatambala ku mutwe nti bakobe nti saawa dino nti opposition eriwo era democracy aliwo ayinga bano bakolera ono bona baba bakolera ono. So kati kyembasaba kiri kirala tulina okweberera mu this time round ekitegeere tulina okweberera mu bano batusibya akatambala ibanga liweze ebiina bingi PPF simani bikoze bitya TD bikoze bitya byona bikolera ono era mawube ono ali mu kusinika amaino ono oli mubona mawube ali mu kusinika amaino ono yali president wa DP era president wa DP aye minister mu government yono kati ndi kwenda nkobere nti ye obwa minister bwe bamuwa asobola okulwanisa ono aveeko kubanga idukira nti ono wanaaba nga avire ku ngamulwanisa yavaako yaja kuba takaba na bwa minister ajja kuba nabo. So kati nekyo bano bona boli bona libe nkutereeraawo bakolera ono n'abatamu sente era abasingo babona balwanisa Kyagulanyi sentamu NUP oli kitegeera era buli we babona omwana wa NUP bamubonerera nga kintu kiri awo oba kisiraani okitegeere. So kati abantu bebugiri ensonga erindala abantu bebugiri Bukoli Central, Bukoli Municipal, Bukoli North ekintu kiri kiti ensonga erindala tuwe abantu benkyukakyuka bitube tuwa akalulu. Nze eziyaba osobola kunkakasa nti okeire kuncho walonda MP ogwendo wa NRM Kyagulanyi wamuwere waigulu oba okoze kikyamu. Lwaki Kyagulanyi tumuwere muntu gwanaakola naye oli kitegeera gwanaabaku n'obuyinza idukira wabanga amulinako obuyinza jamu kuba nti munange tokola kino bw'obanga osazeewo nti oli wankyukakyuka tulonde enkyukakyuka kuva wansi paka waigulu bwe kasita tuba tutuusiza waigulu twabanga tugire entebe mu ntebe omuntu oba akola bubi oba akola atyo bayanalira bino bya NRM byakulya nguzi tajja kugirya lwakuba nti obukulembeze obunaabaku bwidaba bulungi okitegeere bwidaba bulungi baida kubanga basobola okola by force. So kati abantu bebugiri timugeza kola nsobi ya Musaadoro kuba mirundi mingi ni His Excellency Kyagulanyi yajjayo yamuyuwira omubiri mukalulu akali akafiira mu abaana bangi ayi mfu ky'okusasula abaana bugiri okubaku nikyabakolera kyebasobola okubonera oba okusigala ng'ayemerere nga ye kati ali mukolagana ne NRM bali kulya sente bali mu kuwuta sente n'ebibiina ebindi eby'opposition ebyefuula nti birwanisa Museveni ayi nga bikolera Museveni ni mikwano gyabwe. That's why ife mu NUP twamufuumuulayo azirayo okitegeere. So guno mulanga ngukubire busoga yona ni bugiri n'abantu bembateererawo kasita mubabona nti baide kusaba kalulu kuba tunaatera okujja mu campaigns kasita mubabona mubagobe emisinde kuba bona bakolera omuntu ono bakolera Museveni bona bakolera ono mutatawaana afunye message eno gishalingire ku nimwino ategeere kirijja maiso
iwe oyinza okuba yesu ogidi ayi sharingira